Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yiran tay mentana cái dalam kitab head tay. Berin kong toh maplo. Yiran rumlak asid. Berin kong toh maplo. Biar menggeng tengah ketam. Tengah ketam. Artinya là seseorang kemainan plantisa nyut pek tengah mai. Petah mai tujuh gai ti sa gai ti tua gai ti clau gai ti pa gai ti mơ gai ti nám gai ti tujuh nên có thể là semrap planti sa nào planti tua vợ tập một planti tua mấy cái nhật pet cả mày con gai ti sa gai ti tua gai ti clau ô thì hà như đến nhựa bốt gàm gà có bên tài mày gai ti pa gai ti mơ gai ti nám gai ti tujuh cho nên semrap planti tua tại ia bố lại planti sam cái đấy cho nên nhớ bố tiga chú tiga chú ta một game cái đấy chú gái tại planti tua nó nhớ bố chú gái giờ cao có bật tái mà gai ti pa gai ti mơ gai ti nám gai ti chú maka nhớ bố tiga tầm maka tilpi ni tay hong ulama aku sebut lại maka tengah ni pun kau orang yêu lại tengah head gai walaupun dia sebab tam nè yêu lại head peningnya coba lại head dia adat nyu tujuh gai planti tua pun adat nyu tujuh gai jau kau kau pantai nyu konta play mong tengah mege ni citah tam ber maka hukum nyu head jau kau nah head dia kau nè tu ni head nên kan dia PTM cái này thì ông penen ít cả thì cái này hồi nhiều prai pro nữa nè ini semrap nyu boh mai tipil adat nyu okey lebih ni semrap kemai kong boh lengiu mong adat nyu misalnya adat kemai ni tujuh gai tak tujuh mai tujuh gai satu clau pa mơ nám tujuh gai Kalau now mau planti tua, masalah planti tua ni, ialah adat kemainan tujuh gai sebab tengah nencu, sebab cu ke ataupun sebelum geh hau banyak, sebab dah seorang kemainan nyu telop nyu mai, sebab cu atau sebelum geh. Tetapi bulan tua ni nyu boh ni tujuh gai sebab nyu geh. Ya ke adat kelawai ni planti sa ni nyu boh sebelum geh kan ni tujuh gai. Akan tetapi pak gai di depan nan nyoboh tengah ketam mai gai. Ini nè. Nên gai di sa di tua clau pa lemơ nám tujuh. Nên tujuh ni coba chia head dia. Tengah head. Nên masalah lebih ni gai di depan ni nyoboh tengah ketam ni mai. Nyoboh tengah ketam ni nè. Giờ nên adakah bahasa Cina boh tengah ketam ni mai nah. Adakah tengah gai di depan nan kong sebau ketam nan yang kela head atau hukan tengah head. Nah, lebih ni minta kilau ni. Maka lebih ni minta kilau antara ulama. Maka di dalam kaul kong asah lai tengah nan tengah head. Kalau kong kai kai lai tengah nan hukan tengah head Kaya tengah nan nyu tepek mai lengiu mong adat nyu. Ni pepenuai ini yang paham mong kitab Maratut Talibin Imam Nawawi. Okay, lebih ni minta khilaf kau nah. Jangan puk khilaf ni tak play gua now. Maka kaul tisa ke lai ni kaul tisa ni kaul di tua. Kaul tisa ke lai Kemai ni nyebut gramatisa tua clau pa lembu nám tujuh. Kalau nak gai di depan, gai di depan ni nyebut tengah ketam mai. Maka semrap kaul tisa tak khilaf di antara nung kelai
Ni maka tilpi ni tak khilau antara ulama dalam kaul kong asah lai tiah nan tiah terakhir. Jadi kaul tisa ni ke lai terakhir. Sakit dasarnya hokal pe mong aploh mergai nè balik kaul ti tua paham mempenuhi Imam Nawawi tu dalam kitab Raudatul Talibin ke lai hokan terakhir sakit nyu tepiak kaya mong adat. Jadi kaul kong talbeh sahih asah nyane kaul tisa. Đó nào Tan paham dalam kitab Manhaj Talibin vợ lại thì hau kheo semom ta nyuboh nan dalam pil adat atau hukum adat maka tetap hau chiang khilaf. Hau bermakna lai nyuboh dalam adat ke rukoboh dalam adat ke dalam kitab Manhaj Talibin ke lại tiah nan terakhir. Adapun tu dalam nam ta puk khilaf kau dah. Belah nào Kaul kong muktamad oleh Syekh Ibnu Hajar kelai dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan hau sebut oleh Imam Khatib Asy-Syirbini. Dalam kitab Mughni Muhtaj sepek-pek nyu khilaf nan hau kan đưa tai pak ka sufrah dan kutrah nan. Kong tepek pak lengiu mong adat nan. Bahkan di dalam gai adat kemain pun kom tak khilaf gai. Jadi ni sumkan tapi baik untuk sempurnanya Kaya toy pak popuno Imam Abu Sa'id Mutawali dalam kitab Tutimah Imam Abu Sa'id lai sufrah dan kutrah nan tihau gang pa hukum lai terakhir melainkan tai mesti yau terah kongkhang telah mongnyu dan terah kongkhang nan kenap hagai dan hamlam walaupun terah ketam nan tepek terampil atat nyu kedai atau ai lai terah nan terakhir. Terah ketam nan tepek dalam atat nyu kedai. Thì hậu ai lại terah nan terakhir. Okey. Nan masalah lebih ini asal pupunut ke lại. Nan kan tepi mana? Ini pak kau ti klau ni lại kau ti klau ke lại. Bahasa chia seorang kemainan nyoboh terah mai. Utihar lại. Gai ti sa, gai ti tua, gai ti klau, gai ti pa, gai ti mơ, gai ti nam, gai ti chu. Còn nào? Gai ti depan, gai ti sembilan utihar. Jadi dalam kaul ti klan ni kelak bahasa cikan petrah ni terah tom ni nah. Nyonan je terakhir tual time ta terah kong tok telah monyum kan ialah terah kawi. Akhir maksud terah kawi Hinan sebab terah kong terah pai terah meploh nyonan je di antara terah tom hang terah meriah yang pengen lại terah kawi terah kong khang di antara ketam hang meriah nyonan je meriah. Ketam kan nyonan je terah titua nu tisa di titua. Maka tai hang popunuh kalau di kelan ke lai bahasa cerita kan paciang lại terah ketam ni nyonan je terah làm sao man terah ketam ni nyonan je terah hết tua tam ta terah kong khang kong to telah monyu kenap tua pelupa mau ka. Ini cái chú gai ni terah seramai nyo tua pelupa mau maka terah ni nyonan je terah hết. Rồi nào kết lại cái bahasa chia planti sai mấy như bông gà chú gai. Rồi planti to ni như bông bọc tầm như bông bọc tầm ấy. Maka hukumnya kan hai do sebab kau kong ti klau. Wallahu a'lam.